nikapokea simu ambayo singeweza kuresist. All the way to Othaya, watu wa Othaya kwa Kefake wameniambia nimsalimie, ninyosheni mkono. Na nilipomalizia nikashukua moja kwa moja. Nimekuwa nikiona vyenye mnaendelea, and I was missing you. I was praying for you. Let us appreciate our dear and loving Reverend for the good job he has done. I was watching, I was listening, na sitaki kumrudisha nyuma, lakini nimehizi tu uwepo wangu nikinyosha tu mkono mbele zenu hivi, kiria giothe mukwendaga ni mukwamukira katika jina la Yesu. Lakini tu mkinikubalisha ni vizuri nitabue wageni wetu ambao walikuwa wametutembelea mara ya kwanza. I can see the man of God, women of God are in the house. Nifanyieni tu hivi. Hallelujah, hallelujah. Nimesikia Bishop Reverend amesema ya kwamba mumefuka. Hallelujah. Ametabili, and because he carries my grace, I come also to decree and declare you have already crossed. Chochote kilikuwa kimekufinga kupitia upako ambao Bwana ameweka ndani yangu, tayari umefuka. Lakini unapofuka, praise be the name of God, kuna maroho tunafaa tumenyane nazo. Amen. Kwa sababu wana wa Israeli walipoambiwe wafuke na waende, walipata maroho ambazo zilikuwa zinawagojea kwa njia. Inua mikono yako mbele za Bwana. Na hizi maroho zilikuwa zinawakataza, zikasema hamtafuka hata kama mumetumwa. Ninainua mikono yangu mbele za Bwana, ninainua upanga wa Roho Mtakatifu. Ninataka kupigana na maroho ma Edomites, every spirit of Edomites, maroho yote ambayo yamekuzoea, maroho ambayo yako yanalipisha kisazi juu ya maisha yako, kupitia nguvu na mamlaka ambazo nimepewa na Bwana, nimefunja hiyo maroho, nimeyafukuza kwa jina la Yesu. Mkutano wowote utakayofanyika kinyume na wewe, kinyume na mapenzi ya Bwana ya kugojea baraka zako, kama vile Bwana Yesu aishie, nimenena damu ya Yesu. I declare judgment. Yes. I declare judgment. Yes. I declare judgment. Yes. Do you have an expectation? Oh yes. I come to speak to expectation. Hallelujah. No matter hakuonekani kama kuna njia, hakuonekani kama kuna kamrango, oh yes, lakini nimekuja kukufungua. Amen. Nimekuja kutabiria maisha yako, oh yes, ya kwamba chochote utakutana nacho, yes, sio Mungu amekituma, hiyo yes, jambo ndio imejituma, yes, na chochote kimejituma. Yes. Receive authority now. Receive authority now. Receive authority now. Destroy the spirits of Edomite. Edomite spirit. Edomite spirit. Edomite spirit. Hear my voice now. Oh, yes. Wherever you are, yes, waiting for my downfall, yes, I decree and declare, oh, yes, by the virtue of the anointing, yes, loose me now. 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 In the name of Jesus. Kalia kishwa ya Edomites. Oh, yes. Hit on the hand of your Edomites. Yes. Wherever they are. Oh, yes. Waiting for you. Oh, yes. Revenging for you. Yes. As you sit down this afternoon. Oh, yes. Hakuna roho itainuka. Yes. Iwe ni ya nyanya yako. Yes. Iwe ni ya jina umeitanishwa nayo. Yes. Iwe ni ya kiuko. Yes. Iwe ni ya damu. Yes. Sijui kama unanielewa. Oh, yes. You are given power and authority. Amen. Kukalia hiyo maugonjwa. Oh, yes. Kukalia hiyo mashida. Oh, yes. Kukalia hiyo limitation. Oh, yes. Makatara baba. Rimazeke yes, mahandara babozandaya. Nimefujia hawa watu madhabahu. Amen. Yeyote Bwana wangu na Mungu wangu, yes, aliwekelewa mkono, yes, wa kufinyiriwa, yes, alinenewa maneno, yes, ya kufinyiriwa, yes, na haya maneno, yes, ikakaa kama inafanya kazi, oh, yes, kama inafaulu, yes, nimeyatoa kwa anga. Nimeyatoa kwa anga. Ninayatoa
yako yaondoke. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Chochote kinang'ang'ana. Chochote kinang'ang'ana. Na ndoto zangu. Na ndoto zangu. Na mapenzi yangu. Na mapenzi yangu. Na nyota yangu. Na nyota yangu. Sikiza sasa. Sikiza sasa. Wherever you are. Wherever you are. Mahali popote mulipo. Mahali popote mulipo. Niashirie. Niachilie. Say as if you mean it. Oh yes. Say as if you mean it. Oh yes. I carry the anointing. Yes. I carry the grace. Yes. The power of God is in me. Oh yes. No more limitation. No more limitation. Tutikwenda makolio masaitani. Oh yes. Tutikwenda makolio masaitani. Oh yes. Those Edomites walikuwa na makolio ya shetani. Oh yes. Chochote una accusio. Yes. Any accusation in your yes. life. Makatara Yes, baba. Lord. Ropozeke Yes, mahanda. Jesus. Ripakatara babo Yes, shande. Lord. Take my faith. Yes. Take my faith. Yes. Take my claim. Take it. Take my I authority. receive Start declaring. Yes. You no longer Yes. belong Yes. to any generation whom God could visit yes. the sins of your father. Hallelujah. Say, my father, my father. My father, my father. My father, my father. My father, my father. Hear my voice now. Hear my voice. I no longer belong to any generation. any generation. To any generation. Whom God could visit. God could visit The sins of their fathers. sins of their fathers. I belong to Jesus. I belong to I Jesus. belong to Jesus. I belong to my Jesus. Savior. My Savior. My Savior. My Savior. Hear my humble cry. Hear my humble In cry. the name of Jesus. Inua mikono hivi. Hallelujah. Nataka tuteke nyara. Oh yes. Kila maroho ma Edomite. Oh yes. Ambayo yamesikia mumetabiriwa na reverend. Oh God. Mukaobewa na reverend. Oh yes. Those spirit are spirit of mockery. Yes. Whatever has been mocking Oh you. yes. I refuse the In the anointing name of God. of Jesus. Whoever is doubting your Yes. future. Whoever is saying we don't know. Yes. We don't understand. Yes. Receive the network. I receive. Receive the network. I receive. Receive the network. I receive. 1, 2, I receive. 3. I receive. Katika Jina break la it, Yesu. break it, break it, I break, break break, break, every break, Edomite. break, I break every Edomite. I break them. I remove them in from the my way. name of Jesus. Hey! Oh, yes. Hey! yes. Tushekele haya maroho. Oh, yes. Tuliambiwa huu ni mwezi wa kushika. Oh, yes. Na tutashekelea maadui zetu. Amen. Chochote kimekushika. Yes. Chochote kimekataa na wewe. Yes. Inaweza kataa damu yenu. Yes. Lakini by the blood of Jesus Yes. and the anointing of the Most High Yes. God, I loose you now. Yes. I loose you now. I'm free. I loose you Oh, now. yes. I loose you now. Yes. In the name of Jesus. Are you ready to sit on the head of the Edomite? Oh, In the name of the Father. Oh, yes. Kwahotekeka ikiwezekana ukalie kichwa cha Edomite. Oh, yes. Because I can see your breakthrough. Amen. I can hear God telling me Oh, yes. from now Yes. onwards, Yes. you have already crossed over. Amen. That money which you are looking for, Oh, yes. that direction you are asking God Oh, before. yes. Oh my God. Yes. And my expectation, Yes. your expectation, Yes. our expectation Oh, yes. shall never. Yes. Hey! Hallelujah. Sorrow may endure for a night. Oh, yes. Tell your neighbor, sorrow may endure for a night. Sorrow may endure for a night. Kerero na kerarerera kwa modo muthingu. Oh, yes. Hakijakaletalishwa. Lakini when the authority is in the house, Oh, yes. I command every sorrow. Oh, yes. I command every tears. Oh, yes. I command every worries Yes. to overturn now. Yes. Overturn now. Overturn. Overturn now. Overturn now. Overturn. Overturn now. And in the name of the Father, Oh, yes. and of the Son, Oh, yes. and of the Holy Spirit. Oh, yes. Kalia kichwa cha Edoma. I
augete ni ugothie. Amen. Biashara yenye Bwana amesema utafanya utafanya. Amen. Kuna biashara zimeashiriwa. Amen. Kuna moto umeshuka. Amen. Kuna moto umeshuka. Amen. Kuna watu wamefunguliwa. Amen. Kuna watu wanainuliwa. Amen. In the name of Jesus. say Edomite, Edomite. Edomite, Edomite. Edomite, Edomite. Edomite, Edomite. Hear my voice today. Hear my voice today. Niashirie niende. Niachilie niende. Ashiria ndoa yangu. Achilia ndoa yangu. Ashiria biashara yangu. Achilia biashara yangu. Ninakemea kila waganga na wachawi. Oh yes. Ambao wameweka pasia kwa kazi ya mikono yako. Oh yes. Ninawarushia moto wa Roho Mtakatifu. Fire. Nitatabiri watajaribu kushika nyota yako. Yes. Watashomeka na nyota yako. Amen. Watashomeka na nyota yako. Yes. Watashomeka na nyota Amen. yako. In the name of Jesus. Nikore Ngai wikaga. Leave it. Leave it. I know Reverend has done it. But when I was coming, the Spirit of God speak to me about those spirits of Edomite. Kwa sababu biashara nyingi hapa zimeashiriwa. Ndoa nyingi zimeashiriwa. Visa zimeashiriwa. Lakini kuna maadui. And that's why the Bible says that we don't wrestle against flesh and blood, but we wrestle against powers and principalities of darkness. Oh, yes. Today I'm dealing as I end up the service. Yes, kuashiriwa mumeashiriwa. Amen. Lakini Mungu amenionyesha ni nini kiko mbele na tunakiulia tu hapa. Amen. Tunakiulia tu hapa. Amen. Na ningetaka ninene mambo matatu wanyo ikethegio. I can see you. I can see Baba Wairimo, Mama Wairimo. I can see so many people that loves Bishop Jane Kengori. Them that are online. Mommy is in the house. And because I can see where God is taking you, we have to deal with the Edomites. The Bible says if you want to enter the house, identify The strong man. the strong Man. When we came to survey this place, because God had already spoken, I'm giving you Donholm. I told my son, let's go. There is something the Lord is telling me. And when we came here, I told God, because our God, wacha nikwambie, ukikaa tu kama ati innocent, ngoma igũkũnyogoria. Ngoma igũkũnyonyoria igagwĩkithagia mũnyonyo tuko. Unajua ngoma hasinanga hakiri. Unaamka unapata umeshorwa kama uko na deni. Niĩ ndiendete bara. Ngai witũ nĩ Ngai wa bara. Na Ngai na indo itionagwo nĩ igota. Indo cionagwo nĩ arĩa maroaga bara. Na nilipokuja hapa nikaambia Mungu, I want to enter in this city. What should I do? And God told me there is a lot of goodness in this place. But you have to fight against the spirit of Muslims. Nikauliza Mungu, dauma, nimetoka Kiajahe nikuja vita. Can I say something? At times guy naiguaga. Vitu zingine you have to resist and to refuse. After burying my husband, Satan came with a very suitable proposal to propose me. Hallelujah. But the proposal of Satan was very odd. And I asked God, Guy, dauma madhiko joke mashakaya. Munanielewa? Munanielewa? Not every proposal utakuwa unashukua. Devil is very cunning. An old man alikuwa ananitabiria na hata meno hana. Na hata mwenye nimezika alikuwa na meno yote. Yes, Lord. God has spoken. Amwambia, say to prophet, you are my wife. Not the God that I know. Not the God that I know. Oh yes. My God will give me a strong man. Amen. And my car
fast from Masakaya to Madhiko. Kaniambia ukijua sina pesa niko nayo na sheki. Nikamwambia that is yours and you are glad, but not me. I decree and declare every counterfeit. Every counterfeit of blessing. May God give you spirit of discernment. Amen. Atere woka kongoni 40 araraga kiratha na murathi uyu araria kila kindu toikaranga ni weke muchere gekererwo ni ciana akawa roho anasema unaona nabii akitengenezewa supu ya kuku sasa shindwe nabii mlafi najua alikuwa mzee sana singeweza kumfukuza Bwana asifiwe. Lakini nilifanya ibada. Praise be the name of God. Amen. This na ndemweta hajakufa siku kwangu ni chemist mimi kaitale motwe mwega. I have to break that curse. Unajua maito kwangu ni kama chemist nipatie ile ndawa ya pressure na ndiratungatira Ngai netarega gutungatira merimo netarega retwa-ini ria Jesu. Where am I? Niko wapi? Edomai. Ai, sio maunambi yote ya kimungu. Nilijipima hivi nikajiuliza theuri nyume Masakaya kaguka na alikuwa amebeba ujue ngoma ni mbaya. Paka akikuja kwangu kutabiri anakuja na inihera, anakuja ni chemist kwangu wekange hapo. I rebuke Jesus name. Some other things you have to fight. Oh yes. Fight until you get it. Oh yes. Fight until you get it. Tokire taria tandu aria merwarithagia merwarithetie maria icu ni ukuria ngui na wakati ya ni ukuhanaka ni ukuruma nyokwa hatutaki wokovu wa watu wameshanganyikiwa. Oh yes. Receive soundness of mind. Receive soundness of mind. Receive the spirit of discernment. In the name of Jesus. Mwathani ndarathera andu aya. Amen. Ona fiore warekererio ni ndungata yaku Reverend. Oh yes. Merwo ni makera Mwathani. Yes. Matigacemania na counterfeit. Matigacemania na counterfeit. Matikahengeshwo toria munabii munini ahengeshirwo ni munabii mukoro. Ngai arohingũra maitho manyu. Amen. Ngai arohingũra maitho manyu. Amen. Ngai arohingũra mũtũrĩre wanyu. Na kĩrĩa gĩtaumanĩte na kũrĩ Ngai ũgagĩkũrĩra ritho. Paulo akũrĩire mũriũ wa ngoma akĩmũkũrĩra maitho guo. Mwathani ndoka kũrekereria ũhotani. Amen. Ndauma Nyĩrĩ ndinaingĩra handũ ndie kĩndũ tondũ mĩoyo ĩno nĩ ngũmĩendete. Amen. Na ndoka kuga nĩ mũkũhotana. Amen. Na ndoka kuga mũtikũma time rĩngĩ. Na ndoka kuga mũtikũhenio. Cioneki cianyu itikweherio njĩra-inĩ. Ũrĩa Ngai ari haha through Reverend Eric. He is not a man that he can change. Kana henanie. Mutafunguliwa. Amen. Mutafunguliwa. Amen. Haijalishi nani alikufunga. Ndena maguta ma Ngai. Amen. Jana nilihubiri. Praise be the name of God. Oh yes. Nikaombea watu wagekomba. Na nikamwambia Mungu enough is enough. Oh yes. Saa 10:45 na ikifika 6, praise be the name of God. Amen. Kuna watu walikuwa wameexposiwa. Because I serve a true God. Oh, yes. I serve a faithful God. Oh, yes. I know the Lord that I serve. Yes. And therefore I want to speak only 3 minutes. Yes. Then I cover you, I release you, we meet on Sunday. Ndiraigua ndimwendete. Amen. Na tunatengeneza kesha. Amen. Jennifer tunatengeneza kesha. Amen. Soon and very soon, kwa sababu yenye ilikuwa ya Kameme na ilikuwa ya surprise. Tunakuja huku kuomba. Amen. Na ndimwendete. Amen. Nimunyendete. We love you. Kakajiraga. Goga kwaja orere karenda gukiaria cia mapenzi ngomaga kanyogoria na rukorora shindwe kwa jina la Yesu. Toka nyuma yangu nawe
chochote kinajifananisha na baraka, Oh, yes. na sio baraka, Oh, yes. kimetumwa na Mungu, Yes. na shetani out. Hey. Jesus Hey. name. Hey. Gathuri kau nĩ kageretie, nĩ konete ndĩna thĩna, gakororagire gwakwa na nĩ ona gakorora nĩ gegũthuria tondũ nĩ gakũrũ rĩ, sitakubali hiyo kwa jina la Yesu. Ngĩra ciana ciakwa ĩno nĩ ngoma ndume. Iya ni kale kanini, huyu alikuwa kidogo anasema ule mbaba amekuja tena. Ngamwira tufuge, kama mami amesema tufuge tukwambie hayuko. Nende hidere ali oka mamuone matigwetea to ningumwita guku ngauga oke riu atugeithie riu ndetana oke amugeithie ri riu nigetha mukamenya mukinjire tiri shuari o tigwitumete kwi bishop na thutha wa kũresist na gweterera Ngai si nilipewa gentleman. Yes. Ati ona mumagarĩte ũguo nĩ ũraheo. Nĩ augage maito ndĩrona marundu niĩ tinie ona wewe tiwe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. We are not going to eat the remaining. Oh, yes. Remaining is not our portion. Amen. We'll eat the bed. Yes. I break the spirit of Lazarus. Jesus name. I break the spirit of Lazarus. Jesus I name. break the spirit of Lazarus. Jesus Lazarus was anointed, but he used to desire to eat the remainings. Remainings is not your portion. Amen. Ona ũngĩgathiĩ kwa mũndũ ũheo remaining, ona ũngĩkorwo ũhũtĩte agagĩa hakiri njega mũno, niko sawa. Hiyo ni roho. Amen. Hiyo ni roho. Yes. Hiyo ni roho. Yes. Ya kukuranga remainings. Tũrĩrĩaga kĩrĩa tũrenda. Amen. No ti macakura. Amen. Nĩ ndamũrĩrĩire macakura. Yes. Ndĩmwĩra nilimukuria macakura hau ũkoragwo harĩa Kayole kwa ithe wa Mũra. Ũthiĩ ũmũrie manjigagĩra nginya thubu mũgandu. Tono nginya ndĩgĩra gĩtheri na thubu mũgandu. That was my choice. No Ngai oka. Oh, yes. Ndarathĩra wothe wĩ haha baba. Oh, yes. Ũrĩaga kĩrĩa kora. Oh, yes. Ũrĩaga kĩrĩa kora. Oh, yes. Meherere. Yes. Eherera yale angĩ. Amen. Nigetha nao magĩe na ũira. Amen. Mũrĩrĩa kĩrĩa mũkwenda. Amen. Mũrĩnyuaga kĩrĩa mũrenda. Amen. Mũrĩhumbaga kĩrĩa mũrenda. Amen. Na ona mwĩhumba makonia. Oh, yes. Nĩ ũndũ wa maguta marĩa marĩ igũrũ rĩakwa. Mũrĩonaga andũ othe nĩ manjia gũtumithia makonia. Tondũ marona ĩyo nĩyo fashion. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũkĩrerwo na matanuko remaining. Magetuma thutha niĩ ta ndĩ matuthũrĩte atĩa macoco. I decree na ararĩa nyingĩ wa nyoike he guka wokaga gwitũ agakoma kamũtĩ-inĩ ũguo twarĩ tũirĩtu tũtatũ tũiganĩte tũcirũ tũtatũ ageka agaturia no ngĩihũria irio kanua ga guka tũkakĩmũthotherera irio citũ guka no gũkĩmeria mami agĩũka tũhũtĩte tũkamũria mami mũrarĩra nĩkĩ tũgũcindanaga no ũrĩihũria irio kanua arĩa ciakwa ciothe anini. Wow. Every spirit of remaining. Yes. Sponsored by poverty. Oh, yes. Upon your life. Oh, yes. Catch fire and go. Yes. Catch fire and go. Yes. Ati andu marikiraga nguo na Ngai mani aiguaga. Nĩ rimwe mwena atari gwitia nie ndiretia nie. Kona korwo ndetia. Ndetia ni undu wa Mwathani. Amen. Ona korwo nderaha. Oh, yes. Nderaha ni undu wa Mwathani. Amen. Tamenya murikiraga nguo thuririe ni inyue kwenda no ti kwaga mbia. Yani ukahitũkĩra ũguo kona na ka dress gakona ge ka mũtumba nĩ ka unique. Oti ũthamage na ngonia ithathatũ ũrĩa nĩ ndagũthamĩire na ngonia theri. We ũrĩthamaga na rori kwanja mũthenya ni ndathamaga ũtukũ tondũ makĩria kĩrathamio. Mangai waro mũtumia ũrĩa ena riri Jehova Ngai. Akorwo nĩ brush ya mtushi nĩ ta twendire hau. Tondũ ũgũraga kũmbũrĩ wagekĩra thikũ igĩrĩ gagathũka ũgagĩikia hau.
Dadikri na dadikria bara ya poverty nie ne demoroereire. Amen. Bara ya poverty ne demoroereire. Amen. Mure ubaga wega thini wa mwathani. Amen. Na ona mitumbe ya mure ubaga they will be unique to your life. Amen. Wekera andu othe mari koragia ogorire ko. Oh yes. Nawe warathimwe herera ari angi. To kuri andu arathime no guku kwao ni guthinu. Ndungifunja ngiri no uthire ukoe koroto. Ngai wakwa gagukora hau ukihingiriria ari angiritwa-ini ria Jesu. Agutumire cukura agutunye. Mwathani agocwo. Murathimwo na mutonge kwa jina la Yesu. Edomites. My people are online. Allow me to appreciate them because I love them so very much. There is this one we saying, Elizabeth Mamake Collins, amen. Sijui Richard Kinunga, amen. Caroline Gogi, God bless you wherever you are. I love you so much. I release the grace, I release the anointing. Amen. I break and I destroy any Edomite spirit that is bringing resistance to your life. Yes. Purity, just right. I'll call Reverend here to recognize you. To ni mwajeterera, ni mwanyenda, ni mwakata recognize ya doa siako. Amen. Alice Karaoke, God bless you. Purity Kongo, God bless you. Nimo Waiderero, God bless you so very much. There are so many people online. We are like 100 people who are watching light now, and they are ready to receive this word. Amen. We are dealing with the spirit of Edomites. Yes. Toka uigurire todo. Niaguruka nimeiona. Let me say this. This is the spirit. If you have a pen and a paper, write this one. The spirit of Edom. The spirit of this is the spirit that deny your access to what you want in your life. For example, you are in need of loan. Instead of 2 weeks, it's taking 1 year. There and there, deal with the spirit of Edomite. Oh yes. Am I talking? Yes. Am I teaching? Yes. You don't need to go for prayers and fasting. First and foremost, identify what is this thing which is draining me? What kind of a spirit am I supposed to address? When there is derailment in your life, arise and call God and tell God, I want to deal with the spirit of Edomite. This spirit ensure that it became extremely difficult and even impossible to get a job, promotion and financial breakthrough, or a spouse to marry. Father, I decree and declare upon your people. Oh yes. In every area which I have mentioned, yes, your people have been going through. Yes. Daddy, if I'm a true prophet of God, yes, tonight by the virtue of the anointing, yes, it is turning around. Jesus, it is turning around. It is turning around. It is turning around. Oh, yes. In the name of Jesus. Nimetangaza chochote unapitia. Na nimeyatanja. Adika spirit of Edomite. Oh yes. And tonight I'm going to give you instruction on how to pray against that spirit. This spirit make you sweat. It waste your time and make you take 1 year to do something that would have taken 1 month. Spirit of Edom. The Israelites, after leaving Egypt, were to pass through the land of Edom on their way to the promised land. The Edomites denied them. The way the Edomites denied them the way and even threatened to kill the Israelites if they tried to pass through the land. Dali 20 from 14 to 21. Somebody read in Kikuyu, another one in Kiswahili. Because tonight I want to give you an assignment. You are not going to rest. Amen. You are not going to sleep. Amen. Until God answers your sin. Amen. Because there are things zimeashiriwa kwa anga. Oh, yes. Kuna baraka zimeashiriwa kwa anga. Kuna pesa zimeashiriwa kwa anga. Amen. Kuna mambo yameatiriwa. Lakini ukitazama penye ulikuwa jana ndio uko.
What you started in January, you are still there mark timing. I release an anointing, and I'm going to give God's instruction tonight. You are going to deal with the spirit of Edomite. Amen. If you are dealing with the spirit of Edomite. Oh yes. Roho ya kukuzuilia. Thank you those who are online. Tumechoka kushidaga tukisema na tunakukuta tu mahali pale. Nguo ni ile ile, mudhokoi ni ule ule, fashion ni ile ile, wanaenda. Amen. Wanaenda. Dari 2014 to 21. Mtu wa kusoma na Kiswahili kama yuko? Mtu wa Kiswahili? Nitasoma na Kikuyu. Yes. Na rere Dari 20, I'm starting from verse 14. Thank you Esther Kimotho. Na rere Mekadeshi Musa agituma ajama kuri muthamaki wa Edom makamwire atiri ino ni ndumiriri kuma kuri andu anyu a muhiriga wa Israeli atiriri we ni oe uria tunyamarikite na uria maithe maitu mathire Misiri na tugitora kwa ihinda iraya andu a Misiri ni matwikire maundu moru o ta uria mekire maithe maitu nitwagikaire mwathani atuteithie nake agituigua agitutumira muraika uria watutongoririe agituruta Misiri riu twi guku Kadeshi itura riria muhakaini wa bururi waku ndaguthaitha twitikirie tutwikanie bururi-ini waku tutigukirira migunda-ini kana kuria kwi mithabibu ona tutikunywa mai ma ithima cianyu tukugerera barabara nene nginya tukoima bururi waku no andu a Edom makimucokeria atiriri mutigutwikaniria bururi-ini witu wona mwageria gwika uguo tukumukirira tumuhure na Waisraeli makimera atiri ebu kidogo. I'm more and more revelation. This spirit, it is also a spirit of threat. Verses 18. No ado a Edom makimucokeria atiri okay. Mutigukirania bururi-ini witu wona mwageria gwika uguo tukumukirira tumuhure na Waisraeli makimera atiri ithue tukugera oro barabara-ini nene tu ithue kana mahiu maitu tunginyua mai manyu nitukumuriha kiria ithue turenda no gutwikania. Na Edom nao andu a Edom makimacokeria atiri mutigutwikaniria guku makiumagara na ita ria andu aingi na rina hinya gutharikira andu a Israeli tondu andu a Edom ni magiririe a Israeli matwikanirie bururi wao a Israeli magikigerera njira ingi. You know, there is that way that the Lord has made for you. The work of this spirit ana sana inatumikaga with bribery. Inatakaga kupembelezwa. Hata ukaingia kwa agano, hata soja unajipata unamuhonga, sio kumbariki. It's like you don't have your right to pass somewhere. Na watu walikuwa wameashiriwa na Mungu. Na wakawaomba, wakawaambia tukubalisheni tu, ni kupita tu. Tukikanyaga chakula zenu tutalipa. Tukikunywa maji yenu tutalipa. Na wao wakawaambia msidhubutu. Spirit of threat. Oh yes. Spirit of threat. Even in the dream, at times you dream being denied of something. Ama unapanga raini wakati chakula zinaenda kupeanwa inapatikana wewe na njia ingine, spirit to be denied your light. And because I know that Reverend has done it, I came with an anointing of Joshua. Oh yes. To release an anointing upon your life. Oh yes.
Edomites Oh, yes. that bring resistance in your life. Yes. You looked at yourself and you said, tiga nengania, tiga itare maratathi, tiga itare capital. You are very rich here, but very poor ukionekana. Oh, God. And you are not the reason. You only need a servant of God to anoint you, to empower you, Oh, yes. to fight against the spirit of Edomite. Oh, yes. Pore, my daughter, ulishomekewa. God has already exposed them. Amen. I prayed with a lot of bitterness on a Monday. And I decree and declare as a servant of the Most High God, Oh, yes. every root cause, every altars Oh, yes. that are rising against our people, Yes. juu ya kujipenda, Yes. may it be politician, Yes. may it be wherever they are, Yes. and whatever they are doing, today we are declaring judgment. Amen. No more to fire. Amen. No more to our people. Amen. No more to their cries. Amen. Their cries are thirsty, God. Oh, yes. And if there is a true God in heaven, Yes. expose them and In dispose them. Jesus' name. Simama. Oh, yes. Simama. Let us declare judgment Yes. upon whatever is happening in our nation. Andũ matarĩ tha, andũ matetigĩrĩte Ngai, andũ marĩhagwo mageke ũru. Oyai moko manyu na igũrũ, ndekererie hinya wa Ngai, Oh, yes. ndekererie ũhoti wa Ngai, Oh, yes. njĩte njanji wa matu-inĩ. Amen. Mwathani hoya rĩaku rĩa ithe witũ rĩ igũrũ, watũrutire ũkiugaga tugage atĩrĩrĩ, Yes. ithe witũ ũyũ ũrĩ igũrũ, Yes. hingũrai tũnua twanyu. Yes, Lord. Ithe witũ ũyũ ũrĩ igũrũ, Yes. rĩĩtwa rĩaku rĩrũamũrwo, ũthamaki waku ũroka. Wendo wako as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Ni- ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ameni. Tũcokere rĩngĩ tondũ ũthamaki-nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Ameni rĩngĩ tondũ ũthamaki-nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. We call upon the kingdom of heaven. Oh, yes. If it is there and it exists, Yes. ũrĩa njĩtĩkĩtie ũthamaki wa Ngai wĩho na nĩ wonaga na nĩ ũtũũraga muoyo. Yes. Twetana igũrũ kũrĩ Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tũgĩtia judgment rĩu Mwathani. Amen. O ta ũrĩa ũthamaki wĩkagwo gũkũ thĩ wĩkagwo igũrũ. Amen. Nĩwe watuonirie kũnjanjagi Mwathani. Amen. We declare judgment right now Jesus' name. upon every altar of fire. Yes. Upon every plan, my God. Yes. We visit those altars. Yes. We visit those people. Yes. We visit them wherever they are. Yes. We scatter them by fire. Yes. We expose them, Lord. Yes. We declare battle Yes. wherever they are. Yes. Wherever they are. Yes. Whatever you are doing, Yes. fight by yourself. Yes. Fight by yourself. Yes. Fight by yourself. Yes. I decree and declare from now, Yes. 3 days to come, Oh, yes. Jehovah God, Yes. expose them. Expose them. Let it be known, Yes. the whole world, Yes. the Leviticus Yes. ya mwaki wa gĩkomba. Amen. Twanina ũthamaki wa mwaki. Yes. Twanina ũthamaki wa kĩonohu. Oh, yes. Twaũruma rĩu. Yes. Nĩ tũkondemui Yes. mbia cia kĩonohu. Yes. Kwĩko kwĩ mbia itũmĩrĩtwo. Yes. Kwĩko kwĩ mbeca ihũthĩrĩtwo. Yes. Ona kana ihũthĩragwo. Yes. Nĩ twaingĩra Yes. ata ya kĩonohu. Yes. Nĩ twamĩthũkia. Break it. Nĩ twamĩananga. We break it. Nĩ twamatunya We mbia. break it. Twamatunya marĩtwa. Yes. Twamatunya mamlaka. Yes. Twamatunya irathimo. Yes. Uga
Ngai maanikwa. Semeni waanikwe. Waanikwe. Chochote wanatumia. Yes. Kila silaha wanatumia kuangamisha wanaishi, kuangamisha watu wetu. Tumetangaza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano na mara ya sita katika jina la Yesu. Wakalieni, wakalieni Jesus, wakalieni Jesus. Mwathani ndatangatha ndauga na woeka video gaka tondu ningutangatha ta munabii wa Ngai. Oh yes. Nimetangaza kama nabii na mtumishi wa Bwana. Oh yes. Mahali popote hawa watu walikuwa wamekaa. Yes. Wawe ni shokora. Yes. Wawe ni akina nani. Yes. Wawe wako na mamlaka. Yes. Kama vile Bwana aishie milele. Yes. Nimetangaza waanikwe. Nimetangaza waanikwe. Kama wanatumia umaskini. Yes. Iwe wanatumia njia yote wanatumia. Yes. Kuangamisha watu wagekoba. Oh, yes. Wherever you are. Yes. Planning evil. Yes. Against our nation. Yes. Against our sisters. Yes. Against our brothers. Yes. We declare judgment. We declare judgment. We declare judgment. And in the next 3 days. Yes. May God of this altar. Oh yes. May God of this altar. Oh yes. Expose you wherever you are. Amen. And be disposed to the nation. Yes. In the name of Jesus. Are you ready to receive the oil to fight against the Edomites? Oh yes. Bring me the oil. Bring me the oil. I want to call an article. If you are there and you have been struggling with an issue inakataa, umeiombea imekukatalia, na hakika unasikia mimi nimefunguliwa, ile upako ninaashiria hapa ni upako wa kupigana na huyo adui. Amen. Ambaye anakunyima right zako. Hautasheleweshwa tena. Amen. Na watakutafuta. Oh yes. Watakuita. Amen. Watakupea vitu zako. Amen. Chochote kimefungwa katika anga ya pili. Yes. As I release this anointing. Oh, yes. Kuna vitu sitaashiriwa hivi, zitashoma watu mikono. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nitakapopokea haya mafuta. Nitakapopokea haya mafuta. Kama kunaye Edomite. Kama kunaye Edomite. Ameficha baraka zangu. Ameficha baraka zangu. Ashomeke sasa. Achomeke sasa. Ashomeke sasa. Achomeke sasa. Na ashirie. Achilie. Chochote kimeitanishwa na mimi. Shomeka, 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 shomeka. Fire in the name of Jesus. John hapa. Baba, kwa jina la Yesu. Ndio Bwana. Tumekushukuru na tumesema ni asante. Asante Yesu. Kwa wema wako na fadhili zako Jehova Jireh. Ndio Yesu. Monday nilienda Naivasha. Ndio Yesu. Nikakuitisha ishara ya kwamba ni wewe umenituma na uko pamoja nami. Ndio Bwana. Bwana, kulinyesha mvua. Ndio Yesu. Nikarudi nikabarikiwa na kondoo 3. Ndio Yesu. I call upon that God right now. Yes. I speak judgment, my Father. Yes. Upon every resistance. Yes. Spirit of mockery. Yes. Spirit of derailment. Yes. Spirit of denial. Yes. Let the power of God come down. Yes. That thing which was to happen last month. Yes. Since now there is delay. Yes. Even if they are full of doubts. Yes. I gave them my faith. Yes, Lord. My grace. Yes. The anointing of Elisha. Yes. Anointing of double portion. Yes, Lord. Give me triple anointing. Yes. To set them free. Yes, Lord. In the name of the Father. Yes. I separate this oil. Yes. From any other oil. Yes. Oil that cooks food. Yes. Oil that people put in their bodies. Yes.
I make it holy. Amen. For the holy purpose. Amen. I mix it now. Amen. With the blood of Jesus. Blood of Jesus. That never ever Yes. loses its power. Oh, yes. And by the word of thy prophet, Yes. every Edomite, Yes. to them that are going to touch, Yes. roho mongathia, Yes. roho wa Farao, Yes. maroho moru, Yes. mashino, Yes. masarede, Yes. mamarekereria, Yes. motikogera njira ya bribing. Amen. Niondo Edomites madinae Israelite gashira kio giaku giatwira mwathani ni magereire njira ngiare ndaihu muno Yes. ndoka gukuhihia njira ya andu aku hwaine mwega wa umuthi Yes, Lord. ndoka gukuhihia njira ya andu aku hwaine mwega wa umuthi niondo Ngai niondo nitagotha witũ Lord. angĩ matihakanaga nĩ kwenda Yes. mahakanaga nĩ gũtũra moheirio Yes, Lord. angĩ mahenanagia Yes. maoparĩtaga na maũndũ ma maheni Yes. na nĩ moĩ ũguo nĩguo Ngai Yes. na nĩ wamakĩririe Yes, Lord. ringwo nĩ tha wĩ igũrũ matu-inĩ Amen. ũrĩhĩria andũ aya rĩu Ngai Amen. maya nĩ maguta ma kũrĩhĩria Amen. andũ aku kũhinyĩrĩrio Amen. andũ aku kũherithio Amen. andũ aku gũcumĩkio Amen. kũngĩkinyĩrĩra kũrĩ macira me magoti-inĩ Yes. ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ mũthĩnjĩri mũnene nĩ twahoya na nĩ twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ andũ aku nĩ mekũrekererio nĩ megũcirĩrwo na kĩhoto nĩ mekwamũkĩra raiti ciao nĩ ũndũ nĩ ũtĩĩte maguta Hallelujah. Mwathani, I'm not worshipping oil. Yes, Lord. But Father, I cannot use witchcraft. Yes. Neither to manipulate your people. Yes. I fear you, my God and my Father. Yes, Jesus. When I was at my head at Ketoroni, Yes. that you gave me 2 bottles of olive oil. Yes. And you told me, my God, Yes. these are your weapons. Yes. Weapon of battle. Yes. And weapon of prosperity. Oh, yes. Today, my God, my Father, Yes, Jesus. I release the anointing of Yes, battle Lord. to fight and to frustrate Yes. every Edomite Yes. spirit. Keu kiohageria andu aku. Yes. Keu kemagiragereria Yes. hinya wa Ngai Abosh. oingĩra maguta-inĩ maya Yes. ũhoti wa Ngai Yes. oingĩra maguta-inĩ maya Yes. andũ aku mohorwo Amen. arĩa mangĩkorwo macenjetie njĩra nĩ kũhinyĩrĩrĩka Yes, Lord. makaingĩra mahaki-inĩ Yes. makahoya Ngai taiguaga Yes. makehoka diviners Yes. marekere Mwathani Amen. tũkĩmaingĩria Yes. kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ Amen. rĩtwa-inĩ rĩa Ngai ithe Yes, Jesus. Ngai mwana Yes, Lord. Ngai roho mũtheru God. ndamũhoera Yes. na ndamũrekereria Oh, yes. in Jesus name I pray. Amen. Amen. Nataka tupange raini. Kuna project umeisungukia na hakika unaona no kaundu kanini tukahegeshaga ni roho wa Edomites. Wewe nondo wina kihegeshe mana ni urona nindo ni irekereirio Ngai hinya wa Ngai ni wagia maguta-inĩ maya ni wagia maguta-inĩ maya. Oh, yes. Na nĩ ngwenda tũhe rwĩmbo rũrũ rugaga kwĩna hinya 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 mũnene thakame-inĩ. Inua mikono yako na imani yako za Bwana, inua mikono yako na imani yako, kwa sababu ni damu ya Yesu inaenda kukupigania, ni damu ya Yesu inaenda kuondoa, damu ya Yesu inaondoa hiyo jam. I speak to every jam. I decree and declare as a servant of the Most High God, the jam is going. Utakuza declaration kwa jina la Yesu. Legio dugata ya Ngai. Ngai witũ arokuohora. Ngai witũ arogoteithia. Nĩndabuja na ndathũkangia maroho mothe matũraga makuoheirie njĩra-inĩ, makagiragĩrĩria thiĩ kũrĩa Ngai endete, makagiragĩrĩria mũtũrĩre waku wohorwo, mũtũrĩre waku
kwĩna ũtoria I command every end of my spirit lifting you and defeating you. In the name of Jesus. Nimefunja. Endelea na kuomba. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu, chochote kimefungwa, mlima moja yakanenda yakarudi, I release breakthrough kwa jina la Yesu. There is power, wonder-working power in the blood of the Lord Jesus. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lord. there is power. Allow me to testify about Mama Patty. Oh my Jesus, this is the lady who held me my heart when I came to Kayole. Daddy, she took good care of me, my Father and my Lord. Gaida hoyo tulio rathimete mutumia uyu, ciana ciakwa ciana ya matunda make twina thina, no nduyu ndugiritie Ngai onginyetie twana ria gwake Mwathani, twanahingirwo nyumba gatwakomodĩti na ndatucambie kwina kihoto kiiganu Baba witu gĩa kũrathima ndungata ĩno. Nĩnjũĩ nĩ arĩ ũtungata thĩinĩ wake, wanohwo nĩ arĩa mohanaga, wanohwo nĩ arĩa manohana. I break that yoke, my God. Thĩinĩ wake nĩ ndĩraigua gĩcaya nĩ ciana. Igua kĩrĩro gĩkĩ Baba witũ ararĩrĩra ciana ici ciake. Ribashandarara baba yanda. Ririkana Pati Mwathani, ririkana Jani, ririkana ciana icio ũranjĩra ndĩmaririkane. It is 20 years, my God and my Father. No nĩoka kũnjaria Mwathani, ririkana ciana ciake. Kĩrĩa kĩarĩire ithe gĩtikanarĩe ciana icio Mwathani. Ĩno nĩ ndungata yaku Jesu, yana ngudia tũmaĩ, yana ndirikana, yatũmire ngacĩre Kayole. Ũromũgacĩrithia Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Let me tell you people, me I'm the person. Joki Mama Pati is here. Mutumia watũraga heaga irio, mutumia watũraga hangaga nyone cukuru ya ciana. Ciana ciakwa ciana ya irio gwake tuthĩnĩkĩte tũgakinya mũico. Agoka akanjĩra nĩtũhoere Maathai, nĩaraire matunda makwa. Ngamwĩra ũyeterera tondũ nĩndamenyaga Maathai nĩ ciana ciakwa cire nĩ kũũta. No Ngai ũrĩ mwega, Ngai ũrĩ mũtugi, Ngai ũrĩ mwĩhokeku. Ndanaheana mawĩra makoneka tarĩ matũ. Ndungata
teno ni uyu guo mwathani haria nyumite na haria unginyitie uguo anyitire ugeni ndoka kayore na munyita ugeni kigongona-ini kia Ngai na maithori mau ararira baba makinya moico tondu anangiria maithori Ngai wakwa murathime no mutongie in Jesus name I pray. Maybe huyu mama ndiye amefanya nikuje. If there is somebody who's been a great blessing to my life, ciana ciakwa ciana ya matunda gwake agoka kanjira turume mathai kamwira ni tutige tondu ndiramenya ni ciana ciakwa thaa 10 igikinya ithe agakorwo nete mbia awandarathira naya Ngai amangikoma nagerera ruo ruu ndanagerera baba Ngai wakwa na mwathani wakwa gugikinya thinacara ya hwaĩ-inĩ omaringĩre kĩama o mũndũ o mũndũ mathiĩ makiugaga Ngai wa Bishop niwe Ngai tũkwenda ndarekereria hinya waku. Thank you ni mama Peti ndire namba yake mwathani mutumia uno wa kirathimo mutumia ni ndungata ya Ngai akwirwo ni muthuri wake ndamuigire gwakwa mieri 3 ariage na nyuage Ngai kanigetha ngoro yake hone. Thank you mwathani ni kuhonia ngoro ino uromurathima kiokiriro kiu gia ciana awakiro kinya muico ndaregana na gikuo oro giothe kirethwo ni ngoma ni ndaregana na gikuo o giothe ngoma thiriirie ciana ciaku itigukua ni gutura muoyo ni undu wa covenant ya irio twariaga gwaku mai watuheaga gututhiururukia kayore tumenye ni undu wa undu ucio ndadikri na ndadiclare ciana ciaku ni igutura muoyo. In Jesus name I pray. Mama Teddy, so many years, but Satan nĩarenda gũkũragira mwana. Pati was haunted na guonaga akĩrathwo na mĩcinga no ndegũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ndegũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pati nĩegũtũra muoyo nĩguo rĩtwa rĩa Ngai rĩtũre rĩgocagwo. Where is Pati mom? Where is Pati? Yeah, umlete nimeona akidungwa, but by the grace of God na irio wanatuhe na gutwenda ndaria covering iguru riake kwa jina la Yesu. Leverete haya mafuta, lete tuwachwatirie hawa watu neema ya Bwana. Edomite spirit lete tutasimama watatu hapa dakika moja. Simama hapa Reverend, weka tu mikono yako juu, mikono ndio ya vita. I'm going to anoint your hands. Wengine wanaenda hapo wanachota mafuta kwa jina. Reverend wedie nataka, you are the priest, you are giving them weapon plus Reverend bring more. Nataka Reverend unashukua, you are the one to give them with the Reverend. In the name of Jesus, go and fight your Edomites. Wherever your Edomites are, spirit of resistance, I command it by the authority and the fire of the anointing to loose you in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu, go and fight your Edomites. Every resistance in spiritual realm iondoke kwa jina la Yesu. Katika jina ashiria moto na ashiria upanga kwa jina la Yesu. Go and fight them, mom. Yes, my daughter. Raka. Yes, mom. Oh, my Jesus, my mommy. Ule mama turije. Asanti mama yangu. You are in the house. Oh my God, oh my Jesus. How many can remember Kegosho testimony Monday? The mama that made me to cry and cry. She is in the house today in the name of Jesus.
Give her a seat there. She is going to testify. She is going to testify. Mommy, you cannot go back the way you came. Love you, Mommy. Thank you so much. My ministry is a massive ministry. And whenever I'm doing good, I feel good. Whenever I'm giving, I feel good. Whenever I'm praying for the people of God, I feel good. Na mutumi oyo, this ready, kaidre massive ministry. And I have good news. I have good news. There are some funds which are released for women. But we cannot be given unless we form 10-10. Kuna pesa zenu zinaashiriwa. Lakini nikaambiwa nikuje nimwambie. Mpangane 10-10 mkuje msomeshwe, mfandiwe na pesa. Ambazo mtakuwa mnalipa kadogo kadogo muanzishe biashara. Kwa sababu katika hii kanisa ninataka kila mmoja awe anafanya biashara. After the service, I'm going to call Jockey, and it is for those who have registered to be the members of church, all registered members, because we can be able to follow you. And if you do also want to register, it is also good you register, because there is money which is coming, but you'll be educated for 2 days. Mufundishwe kutumia pesa, kwa sababu ninajua mimi nimebeba utajiri. Bwana asifiwe. Na siwezi nikashukua pesa sa maskini. Hata wababa nilikuwa ninawatetea, nikaambiwa hata na wao pia wamama wakifaulu. Bwana asifiwe. Hata wababa vijana wadogo watanunuliwa bodaboda yenye itakuwa inafunguliwa account, loan inaingia, unabaki na pesa zako. Is that not good thing? Si nimemfikiria. Kwa hivyo tutaanzisha na wamama 10-10, mfundishwe biashara na nini ingine, na mtapewa pesa. Na wazee pia mtapewa. Nimeambiwa nimsimamie, mshukue wa bodaboda wenye watashukua. Kuna wenye watashukua tugari, tuk and all that, because we must say no to maskini kwa jina la Yesu. So if you are a member of this church, because if you are not a member, I cannot, siwezi kukufuata. Mwangi, we were registering with how much? With 200. If you want to register to be one of the members, so when munakuja kufundishwa, mnafundishwa watu 10 wenye mnajuana, mnapatiwa kikudi. I think it is 200,000 watu 10. Na mnafundishwa kufanya hiyo biashara, vile mtakuwa mna save ya roni, na sio kupewa bure. Hakuna pesa ya bure. Pesa ya bure tu ni ya devil worshiping. Na shetani hanaga kitu ya bure. Unatoa mtoto kafara anakufa. Unauza watu wanaisha. So kitu ile mzuri ni kufundishwa vile mama mase mtafanya biashara, na kila mmoja akue analisha watoto wake, na jina la Bwana litukuzwe. Nimefika wapi? Ampigi makofi. How many members of the church? Wangapi member and you have registered? For sure, I am very serious. I'm very serious for the members. How many would want to? But I don't want to force you to join the church, because maybe you may think that's why I'm telling you. But if you feel that I would want to join the church, you'll see who nani anaonwa? Mwas and Ian ndio wataonwa hapo. Mpatie majina yako na 200 na Mungu atatubariki. We say no to poverty. Na tutaandika hiyo nini yetu. We say no to poverty. We say no to poverty. We say no to poverty. Mutafanya biashara ziende sikuwe wholesale. Nie ne dogagia. Amen. Nie ne dogagia. Amen. Nie ne dogagia. Mama patie kakadidogo. Guy. We are happy. Simama mama. We are happy. Muthuri waku na wakwa ni uriko wakuite mbere? Ni baba Pati. Ni waku. Ni mane ndakuhostire gwakwa ndina thina muingi mieri 3. Muriaga na mukanywa na ciana. To niwe wanyitire uyu. Niwe. Muthenya umwe twararire thiko 4. Kairitu gakwa getagwo Nimo gakinjira nini ni maombi gani mama Pati niwe wari sonko witu twathia kuo tukaria nui ndimuheaga ngano mukaigua tari itheru nikio muonaga Kigoco FM heanaga ndeithanagia to ndanateithio, and that is my ministry. Praise be the name of God.
Wairi mwathire kwa mama Peti uyu ithuĩ twaikaraga mũrĩmo ũrĩa na nĩ aigĩte gathoko kuo nĩ twamenyaga gĩtheri gĩatigara nĩ tũrĩkanda kĩa mama Peti ona twahoyaga gĩtigathiĩ nĩguo tũkĩrĩe na sorry mama te tweraga kai twahoya ũyũ mũthenya twahinga igũrũ baba nĩtũgũkua Jesu agoka na gĩtheri kĩrĩa nyina wa Njoki gĩtheri gĩtinathiĩ tukeraga ino waigua mahoya no umutemere njĩra ĩngĩ tukarĩa gĩtheri kĩa mama tukirarira thiko waini mwaka nini mami mnashinda hapa mkiomba na mama Peti na nikulalia dathiko ya matunda make akigira matunda mothe marigo mafafae everything leo mwakakula wakamali naye mama Peti akaenda mama Peti ona ndore wamenya riu ni hindi ndirakumburira ni waini mwaka harite matunda Sema ni Masai. na ya tukisema mama Peti ayuka kijate nyina yani wakati usiku wa pastor nyina yani no ginya tuhoe mathai uyu tumutwire judgment meko ya matunda makwa mothe na nigathire ngokuite ngimwira ithaa riri tutikuhota tukuhoya thinacara maathie mangithie ngira ngai mama thai ni ciana ciakwa na niwe tuimite gya kuria ngai urenda tuhoere ciana ciakwa ikue ngai ringa kiama. Baba yetu alikuja hiyo jioni akakuja na 500 nikaona nikamwona wewe kuku kuna shida ciana ciete marigumene mama gana nyukwa wabe uigirire mata ngita mama Ted ngimwira riu ri ngai ni andathima na tondu tukigeragira mathina nawe ri magana maya batatu thio cokie thito na nikarenga story samao erocio ngigia ugi we ngai akurathime mami ngai agwike wega ukinyita ũgeni wega ukinyonia kayore ukinduga no tugi urotugwo ni ngai twina testimony made yake gocwa ha niki murenda inyui oh okay ka hapo nitakuombea I'll give you special prayers and you I cancel it by the blood of Jesus. Breathe in. Let it in. Breathe out that disease. Breathe it out. Breathe it out. Breathe it out. Breathe it out. Go by fire. In the Go name by of fire. Jesus. Fungua imaji. Go by fire. Every tormenting sickness out. Out. In the name of Jesus. Out. Kauka kwa damu, kauka kwa nyama, kauka kwa mwili, kauka kwa jina la Yesu. Spirit of death, yes. Get out. Out. Breathe in. Breathe out that sickness. Breathe in again. Breathe out that sickness. I wash you with this water. Yes. You are holy. You are cleansed. Yes. You are baptized. Amen. By the blood of Jesus. Amen. No more sickness. Yes. No more viruses. No more. Receive your healing now. In Jesus' name I pray. Amen. Thiuthimo. Amen. Cio ndarikia. Keitwa betu yo testimony ino. Ni njui mwina indo ciakwa. Mutumia wa radio ngarua. Na gwiciria ni una mama Peti watu mauka mami witu. Ni muririkanaga testimony made ndarĩrire muno. Ni ndanamucerithiria iko mutina nyona ngai ni muririkanaga testimony made ndarĩrire muno ya mutumia utari guoko tamenya ni oka kanitha wituma. Amen. Akorwo kuri kiriro ndarĩrire kiriro kiu ndarĩrire manigi akinyeire ngai. Amen. Mami geithia andu aya niwe na niguo thakarite ma ni ngai mageithie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu Rugamaha mama ni marenda gukuona na tuhurwo mbica nake. Njĩtagwo Miri Kawairimo, nyumĩte kũrĩa gwĩtagwo Laikipia West, ngarua Kinamba, na ndauga nĩngũkinya kwa Bishop witũ. Thank you mom. Na nĩngũrĩte mũno no nĩngwĩraga Ngai. Amen. Tondũ Mwathani nĩũĩ ngoro yakwa na nĩũĩ kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa Jehova. Ndagũthaitha tu ndongoria na Ngai nĩanginyirie gĩikaro gĩkĩ nginyire thaa 7. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina yangu nimesema thaa 7. Kawairimo. Yeah. Kuma Laikipia West.
nĩ honokete nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia ona kũnjiguĩra tha Amen. na kũnginyia hau anginyia Oh my God. tondũ nĩ wendi wa Jehova korwo nĩ mũndũ woragio ndingĩrĩ muoyo. It's true, ma'am. no Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩ anginyanĩirie ihinda rĩrĩ Oh my God. na kareka nginya gĩikaro gĩkĩ. Yes, Lord. Ngai aromũrathima. Oh, hallelujah. nĩngenete hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ gũkorwo ndĩ hamwe na inyuĩ. Amen. nĩ honokete nĩ nyenda Jesu Amen. nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũndekera mehia. Amen. Nimenyete ati imegharimu mkono wa Mungu It's true. fika katika mahali hapa. Amen. Sio kwa sababu ya nguvu zangu. Amen. Bwana wabariki sana na wapenda. Amen. Kwa upande wa Regina nilipoa salamu niwapatie, msipokeeni zenu. Tumesipokea kwa jina la Yesu. Amen. Fikisha mahali hapa. Amen. Nilikuwa nimepotea sana lakini Mungu tu ametuma nifike mahali hapa. Amen. Mnakumbuka testimony yake Mande na Muna wa Jomo, yule mama tulisaidia na tukasema tutamjengea nyumba. Ilijengwa? Ijaisha Bishop. Ijaisha. Imefika wapi? Imefika tu, ilifungwa tu nini? Imefika tu, iliwekwa tu hizi chuma, sijua ijaenda mahali pengine. Haijaenda. How many bedrooms? 2 bedrooms. 2 bedrooms na haijaisha. Pesa zikaisha na mafundi wakaenda. Tuwe imoko maito na iguru twire Ngai ma ucio tu wambiriirie wira ucio mwega. Awa nĩ ndaiguire kiriro giki na ngĩgũikĩria Ngai ithe witũ. Kwĩ maroho ma Edomites monire na maiguire na macũthĩrĩirie magĩũka makĩgiria na mwaka ũcio Mwathani. Twahoera andũ a wendi mwega ithe witũ, tũcũthĩrĩria Mwathani mũtumia ũyũ ndarĩ na guoko. Ndaciarirwo ũũ Ngai wakwa na Mwathani wakwa, na rĩu ngoma mũcoketie harĩa twamũrutire na Muna Jomo nĩ ũndũ wa maguta marĩa ũnjitĩrĩirie. Ĩtĩkĩra Mwathani kũringithia andũ a wendi mwega tha. Mwathani mũthĩnjĩri mũnene marũgame na mũtumia ũyũ. Nyũmba ĩyo Ngai nĩ ĩkũrĩka. Twarĩkia nyũmba ĩyo Mwathani nĩ ngũrathĩra mũndũ othe wĩna pending project, mũndũ wĩna macira igoti-inĩ, okire kũndĩrĩra to Mwathani oĩ nĩ ngũigua, okire kũnjetha Mwathani to nĩ ũmumĩrĩire na ũkamwĩra ndĩũna kĩrĩa nguĩte ithe witũ. Twahoya nyũmba ĩno ĩthire Mwathani. Mũtumia ũyũ nĩ twaiguire ũira wake, kũrĩmagia ĩka ng'ima na guoko kũmwe, gatagatĩ-inĩ kau mwana wake agĩkua agĩikio rũĩ Mwathani, na ndaigana gũgũtirika ithe witũ. Tũtue guoko gwake gwa kerĩ mahandara baba yanda rimashikara baba shandaya na guoko kũmwokire gũcaria kũngĩ Mwathani. Nĩ tũgũtuĩka guoko gwa kerĩ nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũũre rĩgocagwo. Mwathani tũkwenda gũgũtungatĩra, arutirie gũtũcaria kuma rĩrĩa okire, na rĩu Ngai kĩrĩro kĩu rĩ nĩ ũkĩoĩ na nĩ ũrakĩmenya ithe witũ. Ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha, nake wothe ũgũtambũrũkia guoko gwake ithe witũ, atuĩke guoko gwa kerĩ baba, ndakanaringaringe mũrango wage kũmũhingũrĩra ithe witũ. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakũrathima. Siri haya machozi unaijua Bwana, wacha ikafike mwisho siku ya leo. Hakuna aliyekulilia akakutafuta Bwana, hoyo kiaga kumuonekanĩra Mwathani. Mũririkane ithe witũ, ũririkanaga arĩa matarĩ hinya, ũyũ maragĩrĩria baba, ũyũ ona angĩgũthwo ndangĩrũĩrĩra, ona angĩthinĩkanio ndangĩhota gũkĩra. Nĩ twarũgama ta kanitha Mwathani, na arĩa maratwĩrorera baba witũ, tũtirĩrĩre mũtumia ũyũ. Tweka ũguo Jesu, ngumo na ũgooci nĩ ciaku, nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe.
Ngai Mwana, Ngai Roho Mutheru, awa twahoya na twetikia ati kiriro kiu ararira ndekuma nakio guku ruo ruu araigua macakaya mau me ngoro-inĩ yake ndegucakaya ringi Mwathani kuinuka akenete kiugaga nĩ kũrĩ na Ngai wa ihinda rĩngĩ, Ngai ũrĩa wandũmire kĩgongona-inĩ na kĩndũ makĩgoco FM nĩwe egũtũũrĩra. Siri ya machozi yangu ni wewe wajua, siri ya machozi haya ni wewe wajua, siri ya machozi haya ni wewe wajua, siri ya machozi haya ni wewe wajua. Leteni kiti mama akarie na asaidiwe na tumanji, saidiwe na tumanji. Ndokire kuri inyuĩ itarĩ na guoko kũmwe, ndĩcirĩtie nĩ mũkũnjiguĩra tha mũtigana kũnjiguĩra tha. Nĩrĩ Mwathani wokire kũrĩ ithuĩ wĩna guoko kũmwe. Hĩndĩ ĩrĩa ndatũmire mũtumia woimĩte Rumuruti mũkĩmwĩrorera mũkĩmwĩra thiĩ na wega, Mwathani tũtiamenyaga na tũtioĩ. Ũmũthĩ Mwathani nĩ tũgũgũthaitha na nĩ tũkwenda kũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ. Tiwe wendire rũgano rwake nĩ ndĩrũĩ Mwathani, atigire makanitha maingĩ, atiga nginya kũrĩa guothe athiaga. Hawa wa mũtũma nĩ tũkwenda kũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ ta kanitha na arata akwa arĩa maratwĩrorera, nĩguo nyũmba ĩno ya ndungata yaku ĩrĩke, ũmũhe gĩa kũrĩa na tigiti. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mutheru twahoya na twacokia ngatho. Amina. Ũhoro wakinya ha kanitha gũthiaga atĩa? Nengeria thimũ ĩyo yakwa, nengereria thimũ ĩyo yakwa. Nĩ njũĩ ĩrĩa ya Facebook, nĩ njũĩ nginya andũ a wendi mwega. Ngai akũrathime my brother kĩwatũrehera. Niwe ndahoyagĩra wĩ Dubai, nĩgĩgũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mutheru. Gĩkĩ nĩ kĩamomoka na nĩ gĩakinya mũico. Nĩ kĩamomoka rita rĩa mbere, rita rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, rĩa kana, rĩa gatano, rĩa gatandatũ na rĩa mũgwanja. You are out of that witchcraft. You are out. You are out. One Reverend Eric akuhe Holy Communion. No more battles. In Jesus' mighty name. Reverend, umuhe Holy Communion. Nyambe ndiru na mutumia uyu, ndiri undu ungi ngwamba gwika. God bless you. God bless you. Nilikuwa nataka kukua Facebook live. Atiriri andu a Ngai aria muratwirorera, aria muratuigua,
Uyu ni Ngai ucerete guku muthenya wa umuthi Pastor Theuri. Mam nyombe wetigitie tabia cigana. Apatiwe micro Amen. Amen. Edomite spirits. Na ona tinde cume tondu ironekire yo hwotu nigetha mahiga matikagwe. Na ndire na mabati, ndire na murango, ndire nginya na cuma cia miratha. No ndiretekia Ngai nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Ngai ũcio tũmire nginya gĩikaro gĩkĩ na nĩ ngũrĩte. Wow. Ngai nĩ atũmire menye njĩra. Tabarũgame ũguo, he ũndũ ndĩrenda twĩke, he ũndũ wa Nyoike witũ ndĩrenda twĩke. Ndĩrenda rĩrĩ mũtumia ũyũ aheane namba yake ya thimũ na niĩ nĩ niĩ ngũmĩnyita haha. Na mũrũ ithe witũ ũrĩa wa Dubai nĩ aneana 1,000. Nĩ njũĩ ona andũ aitũ a online. Ngai akũrathime mam. Rekei tũthiĩ na onda tondũ ndĩrakwĩra ma bata ũrĩa wothe ũgũkĩte naguo. Transfer it here itaishia hapa kwa jina la Yesu. Na harĩ na ingĩ mũtumia ũyũ mũrona haha, this testimony is very touching. Mwana wake akuire agĩikara na kĩimba nyũmba, agĩte nginya ngiri ya gũtwara mwana mocarĩ. Na mwana ũyũ akĩrĩpwo nĩ mũtumia ũgereire ruo rũnene, atũire arĩmĩtie na guoko kũmwe na kana kau gake. Rĩrĩa okire nĩ twamũteithirie, no nĩ mwaigua harĩa mbeca ciakinyire. Nĩ nyuma na kĩhoto gĩa gũka kana ndiuma na kĩhoto gĩa gũka? Nĩ nyuma na kĩhoto nĩgetha tũrume roho ũcio wa Edomites na tũcoke twĩtĩkie Ngai atĩ nyũmba ĩyo nĩ ĩgũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kiu gĩtigarĩte nĩ gĩkũgĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũthuri ũrĩa ũretwo atĩa? James Kimani nĩ aneana ciringi 1,000 na ĩngĩ 1, 2, 3, 4, 5. Harĩ ũngĩ waneana mahũrĩre irũhĩ. Thĩna waku wothe Kimani ũrĩa ũgũkũrehete ndao transfer kũrĩ mũtumia ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twahoire mũno na muna na macambĩki ya kĩgoco na nĩ mwaigua ndarĩire mbia icio harĩa nyũmba ũyũ ndangĩrĩmia, ũyũ ndarĩ biacara angĩhota kũruta. Na ndaigua mũgambo wa Ngai wanjarĩria, ndokire kũrĩ inyuĩ itarĩ guoko. Ndendaga ndĩmũteithie na nduĩke moko manyu. Nĩ atĩa mwanjĩkĩire? Namba ya thimũ, mam twĩre namba na igũthiĩ namba-inĩ ya mam. Niĩ ndirenda mbia icio igũthiĩ namba-inĩ ya mam. Irene Evans, I'll support Ann with 3,000. Hũrĩrai Irene, namba yaku Irene tamiuge. Leke epino hahama. Ũyũ nĩ harĩ na angĩ mandehera. Ici nĩ ciao. Ũrĩa wandehera 1,000, Ngai witũ akũrathime. Wanyoike witũ my brother, wandehera ngiri cigana? 1,000 my brother, Ngai akũrathime. Nũngĩ mũirĩtu ũrĩa mũthũngũ Brown, ndungata ya Ngai, nĩ akũhe mami ciringi 2,000. Na ici nĩ cia mũtumia ũyũ, itigathiĩ wabici. Ici nĩ ciake. Ndekũrĩra rĩngĩ, ndekuma gũkũ na kĩrĩro kaba tũrũgamie maũndũ mothe. 07 nĩ ũramĩririkana? Nĩ ũkũmĩririkana? 011 400 21 nĩ yandĩkwo njikare ngĩmũthomaga. 2113 ego kau Milka Mathenge na Grace Chapel kanitha nyũmba ĩyo yarĩka nĩ ithuĩ tũgathiĩ kũmĩhingũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kinya Grace Chapel ĩrĩa ĩrĩ Australia
USA, Germany, South Africa, India. We have so many churches there. We will go and open that house. Amen. Ninyandikirwo handu niki mureka na neo thimu yo nigetha aria maratuhe ngamatangatha na ngauga Ngai amarathime. Rehe na thimu yo ya mama, rehe thimu yo yaku. Mutumana ikaro hau tumana nigetha rekei tutungate Ngai hwaini wa umuthi niguo mabatara maitu tumatware kwi Ngai. My son, God bless you. God bless you so much. Bagi neno githio kahora nakorwo kire thaa mugwanja nyina wa Masi mutumi wamenywo kirie kuria ni njui gwitu gutiaga gia kuria to ni njui ona kuhuta ni muhutu ndokire kwanyu ndi muhutu ngioka kwanyu itari guoko kumwe ndiramwira umuthi ni kuri mahoya Ngai egucokia ritwa-ini ria Jesu. Ngai okaga na njira ino, amepita makanisa mingi, amepita mahali kwingi, Mungu akamtuma hapa na ndiuma njoke to ni nyuma munogu muno, nyuma thaya na nyuma wira muritu muno. Ndiwanjiriirie thaa 3 ndaurikia thaa 7 na ndaigua tu no nguka na ndakena ni gukora munjetereire. Mam tuhe namba iyo no nginya turikie. Ndirenda ndimenyite M-Pesa yo nigetha ngamatangatha. Namba ya M-Pesa ni kuri na andu matuma o riu yuma na kindu ndiuma kindu rora tu Mam Tonia Royce. Hari na uretwo Samuel Joroge. Thengio producer witu ni agutumira 200 ma twendi. Namba eno ya thimu ni 07 011 400 2113. Iyo niyo namba ya mam. Tafadhali waikia haha ni nguciona na nitugukena. Ni wathie mam? No ni njui ni warora mutumia uyu. God bless you. God do you good. Amen. Thomera namba eno wega. 07 tanyita 011 400 2113. Letwa riguka Milka Mathenge to ni ndigwa nginya Ngai akindeithia ati ona fea mutumia uyu ndari na no ciraingira. Ni ndona Florence Nyambura King'ori pastor witu ni agutumira 500. Ngai akurathime pastor. Already thimu ino ena grinya na diuma na kindu mbere yo niguo araiga. Rosemary Mukuri ni atuma 1,000. Tafadhali thengio ndungata ya Ngai. How is everything? Rekei tugure mabati. Ibati riumaga atia 2000 from Ruse Dongo. Thengio Ruse. Ngai akurathime Ruse ni kairetu gakwa. Already ni tuonete ngirinyanya right now haha M-Pesa ine. Ian King'ori. Thengio Ian witu. Ngai akurathime my son. Nancy Wangari 1,000. Ian 500. Joyce Mwaura 100. God bless you. Rekei tuhothere Ngai umuthi. Ona nie Bishop Jane King'ori ni ngumuikira 5,000. Ni ngumuikiria 5,000. Mutingihurira ruhi. Ritwa ria Ngai rirogocwo ni ciakinya 15,000 riu. Mary Njagi 500. Wherever Mary you are, God bless you. Na beno ni ikare igicokeragwo. Philip Wanjiko ni ndona 100 riaku rimwe. Ta makathina wanyu turacokerio umuthi o maroho maria maturaga makuoheirie. Maroho maria maturaga maria sistaga na irathimo ciaku.
Ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ndĩrona Margaret Wangui nĩ atũma 250. Aikoni ũtũmĩte na ndigwĩtĩte wandĩke harĩa hakwa nĩ ngũkwĩra. Nĩ ndĩrona Jane Macharia 200. Please angĩkorwo nĩ ũratũma na ndirakuona ĩtĩkĩra kwandĩka harĩa Reverend Royce nĩ egũthoma kana Reverend Eric. The number is Keitũrĩkie nyũmba ĩno. 0114 Keitũrĩkie nyũmba ĩno. 002113 0114 Gladys Keng'ori nĩ ndona nĩ watũma 230. Njĩtĩkĩria ũmũthĩ tũrutĩre Ngai wĩra. Nĩguo andũ a Ngai. 0114 Paris 100 and Mwai 100. O kĩrĩa wĩna kĩo tũma. Ngai nĩ arona na Ngai ma nĩ araigua. Tukirie tukiriro gĩkĩma narĩo rĩtwa rĩa Ngai rĩtũre rigocagwo. Ani Mwai 300. Rose Colil Ani Mwai atũmake. Ani Mwai 100. Rose Colil 300. Cokera namba ĩyo Reverend. 0114 002113 0114 002113. Hali mararia hau. Kuna wanaongea. Milka Madenge is the name. Milka Madenge. 0114 002113. Milka Madenge. Itikinyete haha. Equity hari watũma na Equity Bank. Please etekera tũgũtambũre tondũ nĩ Ngai tũratugana, nĩ Ngai tũreka wega. Watũma 500. Beatrice Mugo 1000. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega. Nĩtũthiĩte wega. So far we are good. Beatrice Mugo 1000. Cokera namba ĩyo Reverend. 0114 002113 0114 00. Wĩko gwĩ gacai mũtumia nĩ areherwo gacai karĩa njikagĩrwo areherwo na gakeki kau arĩe. Milka Ũmũthĩ nĩ ngũiganĩra. Beatrice 1000. Anastasia 500. Beth Keige 500. Wow. Miriam Wajiko 200. Dorothy 70 shillings. Tabitha 200. Ngai amũrathime. Peter Kariuki 500. Nĩtũthiĩte wega. Ngai amũrathime. Cokera namba ĩyo mũthireke tũtugenge. 0114 002113 0114 002113. The name no maratũma Madenge. Ruth Wangui nĩ atũma 200. Ngai akũrathime Ruth. Margaret Munyua 200. Purity Dumo 120. Ngai amũrathime. Ngai amwĩke wega. Tumeenda vizuri sana. So far so good. We have been able to raise 18,000. Wow. Tigai gũthiĩ 18,000 cia thimũ-inĩ na cash harĩa naho nĩ tũkũmenya nĩ cigana na nĩ tũĩ mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akombithagia. Na inyuothe mũgũkĩte na thĩna, na inyuothe mũranjĩrorera mũrĩ diaspora, ũngĩigua nĩ kũrĩ ũndũ ũngĩenda gwĩka, no ũhĩtũkĩre namba ĩno. Ũngĩigua no ũngũrĩre mabati ndware, no ũhĩtũkĩre namba yakwa ũnjĩre thiĩ hana bishop ũtarĩrwo mabati tũtuĩke agũteithia mũtumia. Mũndũ ũngĩenda na kũgũra mũrango uge niĩ bishop nĩ ngũrũgama na mũrango njakĩre mũtumia ũcio. Wahinga mĩrango yothe ya destruction, dirisha, thimiti, Ngai angĩtũteithia tuone kĩndũ 350 nawe ũngĩigua atĩ no neane 300 nĩwe rarĩ idea yaku mam. 350 nĩ ũndũ ũrĩkũ ũremaga Ngai? No ũnjĩre, no ũmwarĩrie na namba ĩno na indo ici ciothe nĩ igũkinya na ngũcitua kĩgongona gĩa kũhũrana
Nidona Susani Gakongo niaheana 100. By the way, sasa tuko na 20,000. Amen. Dagikeo daruga mahaha. Amen. Na no nyende ikonfirmwo ni mundu ungi na ni namba ya mamti yakwa. The number is 0114002113. Kifau litwa ria Ngai rirogocwo. Dada yangu amekuja. Thank you mami wito. Nituona thina ucio wake wothe ukuo ni ngirie no merio in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kiondo mutwarire kubeca icio ti cianyu, ndimwire ti cianyu icio. Oni kuhesabu mahesabu icio itigathi wabici icio ti cianyu. Cia hesabu ciothe cioneka uria ihana itwaro M-Pesa-ini, ekirwo M-Pesa-ini, akuyo tangigire niguo kanitha. Yes. Ciikirwo M-Pesa-ini yake ciatarwo. Ciekirwo M-Pesa-ini yake anengerwo ta 2,000 tu niguo mam. Toni tukwenda uthie ugure ifati ugage andu a Ngai ni mandugire. Koguo mucitare with care, with a lot of fear. Ciatarwo ciothe mutumane M-Pesa na mutwire ni cigana ciricikio anengerwo nigetha turikie githomo na ritwa ria Ngai ni rikugocwo. Tukinyite ku 20 na 500 na Damaris ni atutumira 25 shillings. May good God bless you, extend your territories in Jesus name. Gwenda mukire tumhoe kera hinga mami tamihingure ni ikuite yaingira ni ona korwo ndagondo unginama ona korwo mamwaga hata kama pastor mnaweza kosa kitu ingine, hakika tumemgusa Bwana na hakuna agusaye Bwana. You remain the same again. We have touched the life of this woman, and maybe that's the reason why nimetoka Udhaya na nikakuja. Nancy Kimani ni atuma magana mere. So far twina 21,745 na tugikauga ni tuhinge ni njui mami Ngai ni egukorwo ekite wega. Uguo Ngai aigua kiriro giaku, aroigua kiriro kia andu aya muthamaki aya macoka mihuko yao na tikuhurwo mahurwo Ngai mekira mutumia uguoko mamuhe hope na kiregero ithe witu maroho mothe ma Edomites. Oh yes. Maria moheirie project yo mwathani. Amen. Makiuga na mwambiriria ndeguthira. By the power of our giving. Oh yes. We break it from today. Yes. Jehovah, I prophesy. Yes. To each and everyone, my God and my Father. Yes. Wanyita itemi ondo-ini uyu Ngai. Oh yes. Ondo uyu tuweke fanga. Amen. Otuweke judgment. Amen. Otuweke kihoto. Amen. Gya kuhurana Yes. na maroho mothe mwathani. Amen. Ndamaiga moko-ini maku. Amen. Aria mekwendaga kunyona, aria mekwendaga one on one, Yes. kuhitukira giko giki mwathani. Answer them before they see me. Yes. Answer them before we pray with them. Yes. Have visitation upon them, my God. Yes. I release that grace. Yes. I decree and declare. Yes. The way you came here, Yes. you will not go back again. Amen. Every challenges are swallowed. Amen. In the name of the Father, Yes. the Son, Yes. and the Holy Spirit. Yes. I do pray Yes. and bless your lives. Amen. 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 Ni besha cigana ici ne 16,000. Amen. Hura irohe cash na haha hena 21,720 na no iroka 22 haha no iroka cash ni twaneana 16,000 na 16,000 flat. Tukwenda tuhe mam henegi haha mam tukuhe muhuko ki ukwenda gukua ki tuturere tugwikirire thimu-ini nigetha uthie ugure onako ni mabati 3 hau hangi ni tuguka
na andu ni njui ni megukwarĩria na ni megũgũikĩria indo tondu andu aya Ngai ni marĩ tha na ni andu ega. Tukuhe kashi yake 3,000 na nicio ici 1,000 ni weno ona cia uma icio arenda uhoro ugithiti wa magegania ndiracomora ikauma ucio ndakune God the Father, God the Son, Amen, and God the Holy Spirit. Amen. You shall never be in lack, Amen. neither in want. Amen. Nacio ici ingĩ 11 na 2 na 3 treasure uthie uikie utumane cikio uheo namba umuikirie thimu-ini yake akahote kugurwo nako ni tumabati twiri ritwa ria Ngai rirogoco. Ngai aromurathima. Amen. Arorathimo na aria mari online. Amen. Aria mwaraniria na moya namba ya mutumia uyu. Amen. Muteithia wa mutheni mane Ngai akombithagia. Amen. Twahoyo na inyue Ngai amukombithie na amurathime. Amen. Amuhorere maendo maitu mothe maria managiririria murathimo. Amen. Wega wa Ngai, utugi wa Ngai na irathimo cia Ngai iroturania hamwe na inyue hingo ciothe. Amen. Ritwa-ini ria Ngai Ithe, Ngai Mwana, Ngai Roho Mutheru ndamuhoera na ndamurathima. Amen. 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 Namba mara ya mwisho for those who are here and online 0114002113 itatoa jina Milka Mathenge. Let us continue supporting her, and God will bless us. Amen. Sawa. God bless you. Mom, utakaa pale, utashughulikiwa, upewe kachai, upewe kakeki, upewe nini. Pesa zako sitaingia na Bwana atatubariki. Ndukurira ringi.